Mauririkin ko ako te meto nung rairarikin amderion te bakantayay. Naroon na stagin na may maina. Awayo te tayari sinakana ko ay kanoan nararirin tapes. Hari ekakana ko aki ni katuapong. Yapon kawatawari kita panahan pus maina ko yung ngoy ako te metuan. Noro anira. Ngoy na ba idarikin namderio. Ngoy na ba ko ngongora ke umemata kunte derive nte tairi kiai ntabo aki kami na yai yarang kukuren nibus main kami nakon hararirin tapes ke kanoan ara Kanoanibong ibukin nararirin tapes asa kina maninga tamein tiasware poningai ara saririn kwawa sinang kukuren na benibus maya nawan aratain Reirei detayay kay puningai ara saririn kwawa hari inanganira tiyota men na nateka kakawag pa sina punipus maya pa na ronira detayri kiyay tapo ki kami na yay ay nang kukurein pus mayan kami ay mayan na sinawawakin ako ni karikias pangara men na nateka tuya kin Kanoanibong detayay pondiay pa sina kaukiran detataro ay ki kami na yaya sa poperakin tatar. Tuwe man temaka. Skara po ko skay tau. Dikin nampain tangira. Dikikin mew. Te kora-kora. Te kakapaya tuwe ko te metuan nanganganira. Te pong tuwa na metuan. Hande tayo kaya tuwe. Yay tirong-rong ering kakawaki. Are na ko men. Are rin tapes aris kakanakuan katuapong. Stang dia tuwe pakanas merorokin o na dia ni matata ibukin apa Reirei ereng pupura kay nanon siboni busa tami mama penaroni dan tayri kay naroni ata nungora idarikin na yarerion tapo ay kakakokor tan me mata kuna ben de live detayay tuwe suring yana pa naroni payangan ko nandike Reirei me gay tuwe ani matata tirong ngay na ko ayuri ngay na batuya kay pun nataya papun jama tangay ay aki awana wara bakaw may pusi ko tuya irong tamim ni popok pakunangan ay panatete detay kay nakoya mo meta ay kati meto nongora para yara pura kay puntahan pura ngay ra sa kroroy mas kani kon nay kay irong nasim hari Yesu Kristo harapon ngaya kawairan kani ko amen. Ako ang kay sarokon Reirei yawa ke lesson 4 inanon Reirei tapes naron na yata yo te kuata te mon kuata yo asunte te kita de team ke Reirei yari katapani na ke erapata Reirei ya ni katene inanon te kuata yo mento wana na kon te pimetenua Reirei paina non te kuata te pui metenua te wika te peua te pui meawa asun te Reirei rapata te kuata ayo ni kapene uniting heaven and earth Christ ke kasito wanakin karawa me onchepe Yesu aspun ka kawa pa Yesu ngaya ekaka kita emang akaka tiritaki hari asang kwani bu de monta iro yara mon matari atam mon yeo kana sikawa ke suringa te kerongorong na rasa kameu ana ko mai ki ay bungiaki ay mea kai puakora ay emete ki kas etaura ki wanda kai bangaki ibukin kakakin tiritaki ay ki ibukin narapure pangki esa te tapiane rona si te boba sapanin ko na nisaki ay anakoroi ke ya namoroi arontera tireita ki makarawa chana be wanta ya karawan angaya pon Yesu okay enen ko kong ratiri gue ako kote meto ni rirai kita tuwari yasan kana ko ari may mainare hara misinare takarimi
Yasan kana ko kanuan Sunday, Monday, Tuesday, ang kay saro kon Wednesday, are ya mga running kami ni kay diyan sa tayo kay. Ngayon ang kay saro ko Reirei yaw ay takuti takanta ni ngayon Reirei yaw unity through humility. Unity through humility. Okay? Kaya si kunan dahil dia kanga tireitak inanon tinano rin kita timinay na okay. As ka ko ba ane te puto niyang okay. Ay ki kunan dege kita naron nari itaki na kyo ke ngana si skokira na kon tiriri yari may na de kaira gironte aramsina de takarimi o kami atataki ite aron anakangangantay ti kare sa yoni pilipi ki ska ko ba ti kare sa yoni pilipi ya sande ken takangangan imen ako kito yai takangangan non ti kare sa o nakangani ko kakyane nga yemen na suntere yan una puno pa ina ti toto na ginano tinano dinano ki sinanoran kanye naron na isika para may na saro kong kay Wednesday ki sa kanuan Sunday na kon Tuesday ki are ang kebong ang kay saro kon Wednesday ki sinanura kanuan te Wednesday the mind of Christ kabraw the mind of Christ ki was kakuha pa te naron na ki ngana si kakaya na nun dito kaya the mind of Christ ki o kanga pun kakaya kin roy rongorongon nanday Yesu pa antay ngaya ki kinakin roy yara sa kamewa Yesu ki pa Yesu ngaya ko katirita kyari ki o hisa John Abe o mais ti tote kanga ngayon kinakin narasa kamew ki on puntukin ditay yay na ba mata yak kowa ni karwa ngay Yesu ya sando ko ya ko katirita kyan ki o amay sinabi ang kay to ti tsegi puroy niya ngayon nani ki men ditay yay ang kakawag ba sina kakaya roy pa antay roy ngaya o tira anwan ni mew na o tira tipay ako sinako ngaya ko kaya data kira me aswar naron na yataki yon rong Yesu o sipun ka kuwa pa ngaya mete yon ta kay panga ki bukin kaparakin narapuriki yay to wana ti rong ya korea ginanon tiririn tapesay o rong doa Muhammad Tariki o to wai bun ngaya na bete the heavyweight boxing championship ki kito jamate ati inang kura kito tuwa emuan na ki ito to kanikai yon ki inanon na natay ni po inanon anatare na titaw ki oska ko waba ani turong ita ko na ba ntaye kiri mo ay yasa na ben notiaki kunan doa Muhammad Tariki o kakawag ba kanga yay kuna na niya kanga yung ki wariri ko ikakatanga ki turong ti tiani ni ano tegi na ba nga kapara ki ba kanga yoro o atina na yoron di men piv aron na to kura na ki may na tayo to waya ngaya korea kinanunti I am the greatest ki arisita po ba to why hitete ni kamwa ki pa asa pa ngaya tera the greatest kito ngaya tis jamata takapani an mayita hari nanuna ba haki ako na nuri ki me itete to why ipuni nanun puro na kura na meginakin dabata na kura na pa ipun ka ko ba ngaya na betera the greatest man in the world ki kita jamata ineng kura aya ki yuri on ban kura na ki anya na teka to why arisita po ba
woa te Reirei si kona anu kunia I rondo wa andai mo tari ki towana e ka mo ki pa e ka mo yo andera e aki akona nuri ki o te aka ke aki akona nuri ki aki akona nuri akora na yo anja na be o sika ko wa ba ane towana te Reirei si kunia ki ai pun ka kawa ki ba ki te kina kinte de rongorongo re ibiripi wo ki ai te kina kite te nanu rinano ye ki anga ye ena karikia ki ena karikia tera te pota kia pakana ye te nanu rinano ni nunto wa ki o na ke tera te mena ko ki ngai an o ta wo ki naron te Reirei ye ki e ka momo e te kina pa ake kona nuri ki ta ake kona nuri on ki ane to wan kona tai ka momo ki me kona karina no ta ka wo si te bo pa ya e mena riki on ara saka meu ki o sika ko wa ba de Reirei ta bas ki in kanoan te Reirei ata ka te to Wednesday ai o sika ko wa ba sinatara roi Yesu ki o to wai ga te kina ba ya nang dia ta tariki ki o ngaira yei ara poto erang dia ta tariki na koina entai poni Yesu ki ngai arente te dairi ki ayo akawa ba sina nori rongorongon Yesu ta pe wa mente po ke atera te pai para ki pa ngai anar ena nganira sinawariki asina kareke Reirei mai ki asina nora mo epera au te pimen meu ibukin ngoe ako ngora sikatayan da ni katiri aroi rongorongon nantai Yesu ina non te Reirei ai ki ibukin apa yai ta men nebe te dai ka ya te metonda naki ka kwawa ke naki kina Yesu ki o Yesu poninga ya e ko ka tirei ta ki ari ngana sikina aroi ki o sinabunda sinabun kuna aroi ni kapenia harai yang ki kora rai na non te karesa ki pa ite akina ki pa Christ is the body of the church ki to Yesu pon rapatan tera te karesa yon jana pe ki o is pa ngana sikina aroi Yesu o sikina te karesa o kana sata aroi rongorongon Yesu o rongorongon na karesa o sinabun kapeni kora ra yon te karesa hari ngai pon rapatan nantai arasa kameuki asina nora ra mon waraware e pera au ate bi men meu e pera au ate bi men meu ata te kana pa arai ponga ke na warga na koimi pa arai ponga atemetanui ponsiaki ayaki kona tenanuangaida ibukin kamemerara ibukin memerara mepon akariki ponaka mepon akaririak ni pai ni kapene na yarora meyaki pure ki awayo rongorongon te andai rongorongon te Yesu to wana ki e kore yakin ete yakina ki ba poningai ara ipong ki o ipon kaitara ina petenanda tinani kariri joana be pasika ko wa be ibungiak ki o ruona ko joana be ibungiak o emeka ipo akora o sika ko wa ba inanon naratai ni meka ipo akora iponi kariri yakina be na yaka kira metera ete akina ki kai e ponna ki pure kana suringa to wana rongorongo nange ke mena yo ante meunga ki o kariri ki ron nantai teria aporo ki o tera heriki ke to tera to kin rongorongo e ponna ki ron tera nte paka rasa ka meu ki awane to wana rongorongon andai rongorongon Yesu asin oriente de rongorongo ki
Eriki para iponga, ke asika ko ba andai kita tira tena ko ate iponga. Te saka para pure ke e te ibukira aka para ia rapure ke na sinora na makuri te iponga ke ngai anare ya na te ke ya na te menno asiringa ayar ka menara rana pa ka ngai anga kari ibukira ke ngai an ke ya riki pai bon ta ya bon kororoi hari te kari ngai ke ngai an ya riki ba te iponga o seksi ngai me e kari riaki e kai tarai na ba kari me e ponnaki pure ke awan rongorongan nandai rongorongan to wana na hara ana naronde to wana kinagin nandai hara saka meogi naron na restagin the mind of Christ ke to rongorongan Yesu ana yang me rabatana ke are ya kai tarata kariri ay ponnaki rokontera de pakake sinanora ra kawan warware e kunyakin nebera te nimeua akipuna wanua na takuteakan pontenas me ereitaki napa ntiongi apa ni peike e meraki ai no kakiarik pontenas me ereitaki napa me ntiongi apa ni peike e meraka kiai ki asika ko wa ngai ya pontenas ki ponnasin nantai jesua ki ari ponnes ari ta ginari ari niwana tenua te bimono ki ata gina ki ba yang anasina jesua te diktemen ki a pontenas ki sika ko wa ponsi ngai anasin nantai jesua ki me sinorian te ta para pontenas ngai me ereita kina pe me chongi apa ni peike e meraki ai ki o seksi ngai me ngai ereita kina pe yungi apa na konna na bebeire tamena ki patirare yang anaki o ya pun koroi ana ki yang ai to wana te kanga te mission ke to te tabe yang anaki pe ina kasi to wana jona pe ki o ya ingen ki meraki ki naron ne te kina ki kai ingen ki ina meraki ki to ina rawa ta yei o ya boner e bunu bus mai ana ki awan tu ngiabe sinori iro nandai iro nara saka meu ki esika ko wa ara saka meu wa sinori rongorongo nante tai ai e era ngonare era ngiabe na kontamen o inge ge ina meraki tu ngiabe ari o bunu bus mai ana ki ani kinakin ana kawanda nuara ki ngaya sikina ye andai ara saka meu ki sinarora nganara ara kabenen wara de sina wariken de tai ipiripu wo ani mewa na kon wanu ipiripu wo ani mewa na kon wanu atak kamnanana noi amenana pa inanon Kristo Yesu pa nkiaro na aron pa nke aron Joshua aya kiango arona e poroi maron Joshua papai patepai ana tautawaki batapai ana tautawaki ki nako kiarik nako kaligara wara ai ni mewa na kon wanu ngatak kamnanan na tenan wai amenana pa inanon Kristo Yesu pangki arona aron Joshua aya kiango arona e poroi maron Joshua patepai ana tautawaki me ekaki kananuana ane poaki ekaki kanuana ane poaki me yaruna aron tuturu aedik na yaron jamata ki osika ko ba ayo na pete tera to Reirei ke to kinaki nantai Yesu asina karikana be yai nantai sina karikana be yai Reirei men de
ni kinakinanda yara sa kameo ki os ka ko ba tekina kinte naronayo ki o tekina ba pun Joshua na bangaya ki naron na tekina ki kayo pun Joshua na bangaya ki si te po ro yaro na mantai tamen ari karo penen to kayo antera takain to kanu ki o ikita naron naron na tekina o inanu ki o swangira kay bangaya sinaro na fetina noan ki ari tinano tinano ya kakinan tira mi ngoroiran jona be sinaria ina benda nika do nga Yesu kita naro nari mi ngoroi ai na kon tetapo ina mi ngapua kai ina meraki ki naro na yar itagina intirong ai kita na ne buakina ki are tetapo are ene buaki ai ru na kon jona be na yarun tetoro ki masupun ka ko ba anatabo Yesu Kristo are memena yai titabu ai imi ngoroi sika ko ba emena de Paris hamai sana ne ra atara ene poki itu kai tandai na ko me ndirongorong ai suang iraro ni ara sa kameu sinaria ina bangai randa narun tira tekniki aeronai kita na me ngoroi na are aruna ne buaki pa Joshua ngai na yaron tamana ri karo ai aruna aron de toro ai rigi na yaron nantai na yaron jama ta ki asibun ka ko wa jirong rongan ba kana suwari ki tayan kosbu ke to tayan wangerio ke hataki na rongorongan nantai Yesu ke meta yo mero ko ru ka yuan ke ane rongorongan nantai sikona ni nora ye meuni Yesu manke warere ke manke bungiaki ni karwa ya kawai ki o ane yaruna tiarun toro ki eriki na meta na yaruna ki aska ko ba ane te meuna rasaka meu ki o te nte rongorong ai ki o swangira pa sinaria ina bangai ikaungai rantai ki ikaungai ya kainte karesa yoni piripi bauro pa anaro na ba aron nandai Yesu Kristo ki asipun ka kowa ki pa ki sika kowa pa hai kita meu ni Yesu jana bai eri ki pa te torong ai ki kita na tapon ne po ki aswangira ki ngai ki ngai aswangira pa sinaro na ba tero ki ari sinaria inda ni ka totonga meun Yesu ki oane de Reirei de ke kanoan te Reirei o kinakini Yesu ki o kinakini Yesu ai kan bondia pasinar sinakatotongi ki meun Yesu ai kan sinaria inda nikatotongi ki ngayare de rongorongo ni Yesu ai kai ki bondia pasinar sinakakairi ai ki o naron te Reirei te kina ki pa hana mind of Christ ki the mind of Christ ki ana yang o Yesu ki o bondia ngaira o mata ba ai kasiri ni minandai Kristo pasinaria ni katotonga te tera haron anawaki Yesu are ekaroi are sasan wari kin rongorongo nai kai ki are eri ki pate torongai ki enanurina non tai no ki ingen ki enar yang ana ki te mio ko enamera ki ai o pun koroi ana ki oi kari seksi ngai mangai eta ki na bangai kariri ki eri ki ni ponga kariri ki pun na ki pure ki o kan de silaki gue ako te meto no ngorai ri kin amderi on the life de dai ki tisisira ba ai warere ga sinakanga ni karawa hani ki sinakanga ni karawa sinakatotonga yai harasa kameu sinaki pure ki ni katotonga na yaro na ki sinaki pure siner sina pusmai
tayan sipa nga ki ingeng ki to sinamera ki ai ki o sinanano rinano na yaka kini Yesu eru yo John na bai o yer me kai bo ko ro kita na tita por yer are imi ngoro ye ki are ne bo ki na yaron tamanare karawaki na yan sinakangan kan ndiki ane na ko ira ki to sinakangan ni karawan ki o sika ko wa ba ndein terongorong ai ki o sika ko wa ba pon si tame na ni boboki ke pangaya na konan ni mena irora ni nanora ni katia nao sini mea kai nanora o ser sinakonan waki ni yaron nani ke o sikonan benda ni karina Yesu nanon meaura ke o sinakonan benda ni puni ka totonga anuan meau ni Yesu ke sakana suringa te wanje tame o wanje rapataki wanje tami ngaya sina kone paki hari ngaya kana mea tami jesua mea tami jesua inanura ino sina ko wana hai kapon wanje tami ki ngaya titangira jenano rinano ki pusimayan de sepanga ingeng kita sina mera ki ki sina ki kona na pen kai tara na sua jesua ki kawak ba ki sikona nora tirongorongan kawak ki pasina tai apa kini na eponimena irong Yesu Kristo ki kana suringa na ana kaungana no towa bauro na ko yakani piripiki na dagin na ba ipiripi awat metenu I can do all these things through Christ who strengthened me ki kito ipon ko nan goroy pain ka tene irong to wari kora ki aska ko wa ba saki kona ngairo amata sipon na kona pasi memera ki sikona ni kapaka haki akora ni katua tai mena reke to kora ane pon si meiron Yesu ki are na ba hanga tiriri ai ki kana sikarawan yang oyo kana ki sikarawan di kakaya reke na ba sinakangan ni karawan ki sinakatotonga yai ara sa kameu ki asite boba sinaponi busia ki ana karawa kangate makuri ni korokoro ki kangate setri ki naron na yamakuri takita ki akana toti ara yong pa yaneng toti teburu ayar ya ki roiri kito tikitni kito tira ki are korea ki kana kwaki ya karina kito wana po ya na koroi na betera tira pataki on ge ako ngoran de dai ga ida ki nam live de idari kina bam de rion de tairi kai ayo te pai sinanang kamata taira roi sinakanga ni karawa ke ni katoto nganuan Yesu ke epon ko akira terongorong ai epon manga ko akira na ba na ko ni Yesu ke are no ba kana sikari na Yesu nanon meura siner eno sinako wana are teroiri ke are sinako na nubusmaya temeraki nanon tesipanga sinako na nubusmaya tenano rinano sinakita na titapo ari kanga si meme ngaroy sinakatotong anday now ni Yesu ki ay reke ane kana sipod no kira Yesu ki ari nano na pa kingin da bayay ki keto kingin te meu sinako na ni karoy meu rayay pon siro nanday Yesu ki sinakangan karawan sinapon dia ni busia tamin Jesua sinabusia Yesu pa nanganira tamin pa na konanda nikati kinikati anau sin mea kai nanura data menira nako pasanga ni konanda ni konan ni karawa hari tangiria kini karawa nanona hari ekai nanoya pasina katotong ai awan te kakawakin te Reirei te tariu memano wa ko te meton ngora kakawakin te Reirei ai kinaki ni Yesu enakangangay randeke pasi nakatotonga te mewari ki ngayan sikina Yesu ki babon ngaya kaka dita kira me chana bai ki kana ye te mena ko inanon te waki ki to inanon te karesa kakawag ba sinatay pa tirapatari pon dapatan ni Yesu ki naron na sa tayo kirapatan na karesa ki hata kina ki rongorongon nanday te karesa pon Yesu ki kana yai tira takanga sinariain nagitabi met to antay yakari ka takanga ki pandabi tayo sa yari ka rin yung irunti to ati misinari nga nasauni ro na ki sa tako ba yari yain kita na kita kari sa ki masagi sagi buata ki kay
ke tabaya sinarian kami tatai dai sagi roko inanon te karesa ibukin te missionary ke sagi roko iron te karesa ibukin tote tawantai kita watirikan tote rora inanon te karesa ngayari karota kami ngongo sagi tanan hati rapatan kita sauruan lagi na tabaya sinarian ururing sinarian ururing apa dapatan te karesaan pun Yesu ki ngaya sinarian ikakora-kora ire bas nakiki tanare karesa ki bakana setara Yesu sikina asapun tema tuane benon to aki ataka wo sinakatutong sinakangani katutong sinariai na sinariai ni pun tataroan busia pa enanganira tera to kora-kora ni kona ni karawa are pun nanon ayere tari wa ko tema to ngora ira dikin am dive tari memane ke am tema to ngora ira dikin mi live de tairi ki ai angku ya ko ngora na bere dikin nam de yo enga kawaki takain de takin nanon te karesa ibukin Yesu ki ataka wo sinapon dia ini busimaya ke sinaria ini busimaya ni busia tamina ni boboki pangaya na roanira enakonan ka kora-koraira inaron narawaki tiki ni kai tarai ana maguri tiri apuru ade te meto anda ni katayan uruira ni katayan ka pakaira pasinakira sinaki te meto inanon nanakanta ni ngacheswa ai bonde sari aki akororoi ki nasikunan dikin kororoi kana sibusia kingin to kororoi ki tere gare ngana si siro ba sinakau ka to tiau siketeru bakana ya pure kingin ayar ponna konan muki ni karoko kingan ki angai ni meurayo ngana si meto ni ka kora ira pa sinariki ni kororoi ki ni ponno ni kora ani takapenen ni ka kete sisira ki aring bubura kai sa konan dikin ya kakinan sinariki kana sipusia Yesu Kristo sa taba ke kami na yai ayo ngane kanga tokin nararin tapes ke tokin nara Kanoanibong inanon nararin tapes the week ay bukin the Wednesday ay sina kainiran te tatar sakarin na ba inanon naratayin kainin sakarin na parara harapu busi ke ngayari ngkoy ako ngoray dari kiun te tayri ay ntaboy kakakokoro sinakain tataro okay natataro ngay may kay ongi ako nakain na pa kita ako pantataro may nanon may kan pa kakawag pas nang busi at yaswa dami na ni pupo basta nga ni na ikatotong ay kaya kami na iya sa poperakin tataro bukin kainar bukin dami na pati yaswa rin na minayrura bukira tawa yaman tamaka sekarang pokok sekali tahu, dikin nam derin tapes, dikin nara Kanoanibong hari bukin nara derin tapes tuh ya kote imatuan, nikata uraya ibu kira, sekarang kau tuh ya, payu kinakim, inanon derin tapes ay, makana sikin aku, wasna pun kuna, nikukure ya itu ya, niko asa nakonco nabe ay, maponin kue harapoto, awakia, akia yuri ayom. Nakakin tadi saya tawari ikan roko na bay ikan kaboto akin na banjan na bay itu men tayo yuto tataro ke sekarang apa kau dikin tirong-orong ako ke ambo ke ate para yang ayah mina ibu orang pa kaya takiro kanwa akiran tirong-orong itu pas na kitare ndong-orong itu ando tayo kina bay itu yay norakin Reirei na bay ke Reirei yang bubura kay ada sinapon dia ni katotongi bay ka kukaroi nanon John na bay to ako pun kosa to pako pun daki puren John na bay sa tayo to ba sa kikuroroi si memeran tayo no kusikapak men Reirei ay yang kokongora na ko ira o kotoroi kingin to kuroroi to pasa tayo ba tidi apurun John na bay ito imato
Bundang ini kati kenano Reirei ayo towe aneng makuri inano da towe meska ko waba poni kingina poni meirom towe en tabo kami na yai tari memanu ipu si ko towe po na ngania tamim ni popoki pa kona mena iroi oni ke si me awia pa ongan pene ke songa ni pene ni kona ndiki ni ka totonga ke ndiki ni da no nam te ka towe ai ka ma koron nam buke ate pa para towe mas ka ko waba jana be kindukin detai ako pun takin nan tokosus wabu iki pun ate pime wo towe pa kwa be ate tando ako nang kurin jana be ara makuri ni kapen tira ara makuri as na koroi tira makuri as sen koroi ibu aka kiroi untuk detai ngano ko moskite akara ye towe ako na pun nanganira nakon ara ko na pa jana be kinakon na makurin jana be este ka wa to webe ka ngai nang ka me ko ane na koira mangaya ye kingin makuri ka roi pas puning ko to we ngai res tataro na ko im to we sa posi na no me tari we kai amane we ka ngora pa ko na karua tamim na koira pas na ko na ni karawa ara ko katangi dia to we pasangan diki ni ko na ni karawa na nun ko tangi dia towe kakapaya ira ngai reta no ngora towe nara usu nasira ai ka wari ki ka nara usu ni ka pene towe susi ko towe pa kono ronir oni kakapaya ira dikin nam rongorong ai wa iron tami mem ni bobo ki pa ena mena irora pasinaki mama ni nga terongorong ai ni karo ko rokon ki ni karo ko ni karo ko rokon detai are enang dok konang mokiai nanaira jana bai akapaya ira ronira kaisa kirariki iro nasim mari Yesu Kristo ara poningai ya kawairan ngani amen.